na ulama tayo gidingakin, dago na ulama tayo toro, maka kini kasih bekal marusak po din na manusia. Kependidikan ngajar ban karena bese, tapi karena matingki aku mana Allah. Paandi kasta titikuru, parusak mintalah, sengkok ngajar sebulan kun oleh sa area, sengkok ngajar kalau bulan kun igaji sa area, tak notu tinda kebalan cina bini, tak nyokop dah kebalan cina anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah fi kitabil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Al-ayah. Sebatang kola hormat torta dimi selera nasimulja Kiai Haji Adnin Muhammad. Sebatang kola hormat torta dimi selera nasimulja Raden Ali Subairi MPD, asatid wal asatidah Lembaga Pendidikan Islam Al-Istiqmal. Sebatang kola hormat para Rabu si Maljaki Allah. Tong kesempatan malam katito kaulah mada paset tong pidato kalaban judul Antarah Peradam na Manusia. Dalam setong makalah itu buati, idza aradta an tahdima al-hadarah fi salasi wasail, hadm al-usra wa hadm al-ta'lim wa isqatul qudwah. Mana bisa biantro arwasakah peradam na manusia, terongan cerah kodina bangsa bedelok carana. Si nomor situng parosak keluargana, si nomor dua parosak pendidikanna, dan si nomor telok paelang wibawana tokoh panutan. Para Rabu si Maljaki Allah. Abalih ke cara pertama, carana arosak peradam na manusia. Katipuna pacaran arosak keluarga, alaika bil ghaib dauril ummi. Carana arosak ring sepo bini. Kalau pada ketugasah, jek paenga dak kewajibanna, mun perlo pabengal dak kalakena. Jek emotenna fotona, sibuk ni ku TV, sibuk ni ku HP, sibuk FB-an, sibuk TikTok-an. Nak foto nak tak ayajirin ilmu tata krama, nak foto nak tak ayajirin ilmu agama, maka bila raja bekal tertib nak kena setakuna. Mon pun pemodana takuna, mon pun pemodana rosak, maka bekal rosak juga negarana. Mon pun negarana rosak, maka bekal rosak juga peradam na manusia. Bener na pebuntan. Para Rabu si Maljaki Allah. Cara si nomor dua, cara arosak peradam na manusia engki ka dito hadmet ta'lim, arosak pendidikanna. Ketika na pacaran arosak pendidikan, alaika bil muta'allim, aparosak kuruna. Paandi kasta titikuru, parosak mintalah, sengkok ngajar sebulan kun oleh sa area, sengkok ngajar kalau bulan kun igaji sa area, tak notu tinda kebalan cina bini, tak nyokop dah kebalan cina anak. Akhirnya apa? Mangkat ke Jakarta. Akhirnya apa? Mangkat ke Malaysia. Moretah etina akin, yayasan etina akin, yayasan kobarangan guru, yayasan kobarangan ustad. Terus pasir korbana. Moret akhirnya apa? Nak kana tak bengal asai, mon pemodan atas asai. Maka bila si maju peradam na manusia. Benar na papuntan. Terus si nomor telok, semarasak dapat di na manusia engkika dito isqatul qudwah, paelang wibawana tokoh panutan.
masyarakat tak pertajah dekat dabuna ulama tak gidingatin dabuna ulama tak toro maka kini kasih bekal merosak kebudina manusia karena busi menjadi Allah. Jadi kesimpulan dari petang kau lega dinto manabi kau lah serang ajunan sejahtera mabaguslah kebudina manusia maka cuy telok sifat segala artena kau lah serang sampian setaja bagus kalaban keluarga palebur kependidikan ngajar ban karena peste tapi karena madengki agama Allah ban selamar telok kiding agin ban terok debunah para ulama para rabu si maliki Allah mungkin sekak dintah pemesan di petang kaulah korang lebih nah mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.